Stigao sam u 911 pozivni centar oko 6 ujutru da zamenim mog druga Kadena koji je radio noćnu smenu. O, hvala Bogu, nasmejao se dok sam ulazio. Mislio sam da ću umreti ovdje, jako sam umoran. Mnogo ljudi rađe bira da radi noćnu smenu jer se tada, kako oni kažu, dešavaju zanimljivije stvari. Ja se obično bavim jednostavnijim pozivima, da ih tako nazovem, i odgovaram i to što radim. Kaden je uzeo svoju šolju kafe i izašao iz sobe. Zauzeo sam njegovo mjesto, stavio slušalice i čekao. Zvoni telefon. Čim sam ga čuo, odmah sam podigao slušalicu. 911, kako vam možemo pomoći? Moj pas je zaglavio nogu u ogradi i krvari mnogo. Glas je zvučao kao dete od 7-8 godina. Ne znam koga da pozovem, rekao je uplakanim glasom. Koja je tvoja adresa? Pitao sam ga. Kazao mi je adresu i odmah smo poslali pomoć. Psa su spasili i oboje su sada dobra. Nakon približno 30 minuta primio sam još jedan poziv. Podigao sam slušalicu i javio se kao i obično. 911, kako vam možemo pomoći? Samo tišina. Ponovio sam. 911, kako vam možemo pomoći? Glas sa druge strane je prošaputao. Zakasnili ste. I odmah prekinuo vezu. Nekoliko sekundi nakon toga primio sam drugi poziv. Sve što sam čuo bilo je vrištenje, zatim glasni zvuk rezanja, tišina opet. Nadao sam se da je u pitanju bila samo neslana šala, ali ne, ovo je bilo stvarno. Upalio sam svoj računar u nadi da ću pronaći lokaciju sa koje je poziv došao. Uspješno sam pratio poziv i doznao da je došao sa lokacije jedne zabačene šume u Koloradu. Momentalno smo poslali patrolu da izvidi situaciju. Ono što su pronašli bilo je zastrašujuće. Našli su psa kome su sve 4 noge odsečene, a pored njega malo dete nabodeno na komad armature. Kad su mi rekli za to, mislio sam da ću se onesvestiti. Odmah sam se setio ranijih poziva, malo dete i njegov pas. Sljedećeg dana ostao sam kod kuće. Rekao sam šefu da sam bolestan kako bi sebi uzeo malo vremena da se saberem od prethodnog dana. Ne znam da li u pitanju bio isti dečak, niti koga je ubio, ni zašto bi neko uradio tako nešto. Ne znam šta se desilo. Par dana kasnije vratio sam se na posao nadajući se da će se sve vratiti u normalu. Naravno, to se nije desilo. Primio sam poziv čim sam ušao u kancelariju i stavio slušalice na glavu. Javio sam se kao i uvek. 911, kako vam možemo pomoći? Moja beba se guši. U pozivni se moglo čuti grcanje i kašanje, ono koje se čuje kad se čovjek stvarno davi. Koja je vaša adresa? Ulica Herbeta Hubera 72. Pomoć će stići uskoro, gospođo, ostanite mirni. Javio sam hitnoj pomoći da je u pitanju i odmah su krenuli tamo. Oko 45 minuta kasnije primio sam još jedan poziv. 911, kako vam možemo pomoći? Zakasnili ste, rekao je čovjek. Odmah je prekinuo vezu, još jednom sam pratio lokaciju poziva, opet je to bila šuma u Koloradu. S mjesta smo poslali još jednu patrolu koja je opet naišla na odvratan prizor. Našli su bebu u kolicima, krv je curela iz usta, nosa i drugih telesnih šupljina, a pored nje na podu ležala zaklana starija žena. Sutradan sam dao otkaz i bacio se u potragu za drugim poslom. Želim sa drugima podijeliti svoje iskustvo na ovom radnom mjestu. Poslušajte me, ako planirate da se zaposlite kao 911 dispečer, pročitajte ovaj tekst i razmislite opet.